Machiegni ya koromoge pautuke makirigiti county makiambu ibiro tieki kendo tigo neikruok ne tuke mag chan kaachiel kod bago tuke mag lig ma pachoka motene tiyo kode kaka kar timo rako kod timbe mabiro mole pachoka ne tuke mag AFCON higa mag 2027. Jatend migawo matuke Salim Mvure yango ma tok timo limben kaachiel kod jagore migawno e pautuke no odiochieng' ma kawuono kama yango ni jal manomiyo rako setieki gope kendo ibiro tieko kidienje manok manojwang' kendo neno ni pauno otieki. Riwruok mar Sports Kenya biro kawo ting' mar bero ndhadhu mare koriwo pidho lum. Tumekubaliana kwamba shirika la Sports Kenya wataingia hapa, watengeneze hii kiwanja, wapande nyasi vizuri, na contractor naye ataendelea. Kuna kazi ndogo ndogo ya usafi hapa, ya kupiga rangi ambayo inahitajika. Kwa hivyo hizo ni kazi ambazo zitafanyika na tunaitayarisha ili iweze kufika viwango vya FIFA na CAF, lakini vile vile tunaitayarisha ili tuweze kufanya ufunguzi rasmi, ili ile dukuduku ambayo iliopo iwe itakwisha, kwa sababu wakati tutafungua hapa, mechi zitachezwa hapa. Naona hiyo itakuwa sasa ni mambo mazuri ambayo tutakuwa tumeweza kuyafanya. But this specific one we are concentrating on it because it has been taken as a training ground for CHAN in August. And that is why the grass must grow, and that is why the contractor must be out of sight, for us now to be able to prepare it for that competition.